fanua e olela isamoa Sulungia I male nei motu ato Lau fanua ualanu lau ava Ai si omia ele sami tioa Ai o te le la asia ulu tau e pei o le tala I la mutu o le laoso. Le tamaita I o pō mao ma o whaitau aso le atua o le maota na tultulu I tau. A wai whainga tā le asa sau o le ali o le vao I se ngangana ne I o usi I se matala langa o le fala o na whau lape lea I pe au tā manawa. A wā o le mālenga I le atu sa a emo le wila I le mata saua o na sunu I lea o le papa I le malua I le whanga o tupu I fitiuta. Ai whai mai le whetalainga I le atu sifo. A emo lona I umalama I le tala I fiti ma le lua loto alii. Ona sunu I lea o lona atalafo I le fale ala taua e afua mai le fale ni usao le tui manua se ia pa ia na lenga le ana tofi o na whanua o lo sulu I ai le tafa I sao a inga ma o lato tama. O tama fo I ma o lato a inga le whaatu funganga le usonga tu mua mapule I tu au ma le ala taua. Lau tapu a inga I le tai ma le va au fonu ti. O Samoa o le au mamala. O Samoa fo I o le atunu tofi. O le ia fo I vivia. Tulou na lava. Ai tauia ina o tūlili ai o lumanga ma o whaitau pe au isi upapa I o pa ia Samoa. O oi o le vaafa au fingatā. Tulou na le fio lau fionga I le malu o le malo tu atasi o Samoa lau fionga tu ia ana tu imelele I whano vale to asua lau vi ma lau masiofo. Tulou fo I lau fionga le sui o le fono sui tofia lau fionga le mamero pati molia ma lau faltua. Le tafa tolu whaatau ngai o lau whainga malo Samoa I le fio lau fionga le tamaita I palemia. Lau fionga fia me Naomi mata afa ma lau ka peneta. A fia fo I lau fionga I le fonga fitalai o le maota. Masui malu uma o le palemene o le malo Samoa. A fia fo I lau fionga I le whaamsinsili whaapea li I matamaita I o le whaamsinonga. Ma tau te whaatu lau fo I le sua taitai o e kalesia kerisiana uma I Samoa. Ai mai se le su o le taitai fono ma le lau. Ai mai se le fono ai kalesia kerisiana o so whaatasi I Samoa. Whaapea le pa ia I le au whainga ruanga tofia le atua o lo tala whaauto ia fio anga mala ala whanga o le atunuu. E la tau te talo matuli vai I le atua ina ia tōpo puni o le langi ai sa aifo whaamrianga mo Samoa ma ona tangata soifua uma. Le tapua inga malu le usonga tu mua mpule I tu au mala taua a inga I le tai ma le vaa o fono ti. Ma tau te whaatulo fo I pa ia o Amerika Samoa e pa ia uasua ma le vai whanua fo mai tu langi sa ole masale au mua ma le launiu ni sai lua. Whaatui ma to'o tainane pa ia I le manua tele. E iei lo mātou talitonunga o mati matinga na I le vasa ma palopalonga na I tu a vao. E ngase umai malai o tupu ina ua whalau fale le lupe mua, mātu e le tautai o le ngatai fale. O lea o mātou fuati ai le solinga, ona o lea o le asopo le manuvale, ai o ala le mafuali I lau whaasausaunga Samoa, tu launa lava. Ai a vea le nei avanoa mātou te whaasilsila alo I atuai, le whaamoemoe le nei nuu o Manono Uta, a walan sa ilinga se leni ala I le Tausala online, le ua whaamoemoe le a whaatautai le laumua o le tātou wa onga tūlanga lua I malo tau, whaleu Manono Uta lava. I le asto nai se fulutolu a perila lua afe lua wha. Mai le itu lao le a whalevalu le tae ao, se ia pa ia le whai le fiafi. O le whaamoemoe o le tātou nuu whaapea le tātou wa onga tūlanga lua le Manono Uta Primary School, o le fia fausia leo se mauta mo potopotonga po le Assembly Hall, e whaatautai ai pol kalame whai na ialo ma whanau o le tātou nuu o loo a o tauina I la tātou lau mua. E pei ona silasila mai le nei whaasalaunga whaalau loa I tūlanga pangatia o loo whea pea ma le tātou wa onga, ono le tūlanga vai la loa. E le ma whai ona whaatino le tele o pol kalame whai le a onga I taimi e whaale tonu ai le tau. O lea mātou te wala ua tuai ma le whaalo alu tele I tupu mtamaalii, ma tama whanau uma o le tātou a fio anga o Manono I so se tafa o le nei na rolangi, pe o whea lava o e maua mai ai I le nei whaasalaunga. O
O le paia lava lea i le sua le i a tauala sa e te pule i le nuu whaingata, ma le paia o le ainga sa le i a taua. Lau fitalainga futi o le moana whaanga tau, le mamalu le ainga sa muti, lau tō whae le matua vaisa ngote, tainane sa le i a taua ma Manono. Su fo i le i a taua le taua, o le paia lava lea i le whale lima o alo sa papa, ala le tai le matua o vai, wha apea le mamalu i le whale tolu. Le paia fo i le lua wha i tu i le sua tau pa uma mulpola, su lua tutu o le tapunoo, su fo i li tu i la epa o le alo le mali atoa, na ufitalainga au apa au o oe le moana vini mua, ma le whale wha o sa lua. O le paia lava lea i le toa wha o li i, ma le toa lua o tu la whale, ma le nofo i tu a inga i le whale Manono. Mātou te wala ua tu fo i o mātou tau a inga, o uo ma pa anga masani, ai mai se fo i o tama whanau uma o le tātou nuu sa o tau ina i Manono nei. Lea ua e se e i whale matu, pe i ngā luenga whaale mālo, kampani ma pisi nisi, whaalapot pitonga tu ma oti, ai mai se o ngā luenga pele a le atua. Mātou te wala au atu ma whaatala ulatu i lo utou pa ia, a whiwhio mai, susu mai, maliu mai ma tala mai o tau a ao, tātou whaatasi i le aso i le tātou Tausala online, le aso tō nai, le aso sfultolu a perila lua afe lua wha, i le itu lae afole valu i le tae au, se ia pa ia le itu lae wha i le fiafi. Watu inatu le nei whaasalaunga whaatasi i NUMERA telefonia me whai o ne e wala au mai ai, e wha ilo mai sau foa i molo tātou wha moe moe. Ai mai so le NUMERA o le TUSITUPE le tātou wa onga, mo le wha o ina mai o lo au ma fola, ma lo wa lo fatulai. Ma o so se lenia me whai o ne e tau au ina mātou te matua ta lia whaatua i le ele. O se taum whainga muni muli le nei o le nei pūlenga o le tātou wa onga i anati na e wha ngā solo, o le tolu tausanga ua whaai ui uina nei. O le tausanga e lua fe lua sa fausia i se fale ai, mo nai whanau, ma na tangi lava i lima lea ati nae. O le tausanga te nei sa fausia i le pā o le whanua se itulou, lea fo i sa whaatupeina lava e mātua, malo tātou nuu, ma sa tangi lava i lima lea fo i ati nae. O le tausanga nei, ua fua e fausia i se hola lea onga, o se ati nae e taunga tātele, ma o le ala lea o le mātou savalia o le ala o le mativa. O le upu e whai i a Manono, e malu lava Manono i a Manono. O le tala fo i le pupu ma le avaitanga, e le so ona ngongolo fua, e ngongolo ina uangi le matangitonga. A o le tala i fo launga i le vasa, a ngau le tila ona lafo lea i Manono. O le upu moni lava e tā sila le tufunga e maniti tino o le taufale mau. E le iti o lava a tangi au sanga matangi savali i le ala, le tamaitai o sale muri anga matu ofisili a inga o siana tama. A o la le perfeta o tani elu, a o le nei nuu, ua lato i loa le leilo lato watua, ua lato faa malo losi ma faya mea tele. O le tu o lalo fo il apostolo Paulo i faife au le e kale sia i Efeso, o lo tu sia le tu sio ngā luenga. Ia faa peo no utou ngā lulue. Ia fesoswani ie ua vai e te tauai, ma ia outou manatu i le afionga le ali o Yesu na fetalai mai e ia. E sili le manuia o le na te foa i atu, i le manuia o le na te talia mai. Whaafitai o lo sainia le nei whaasaralaunga, e le ia taual sa tau pa u mulipola Oliver, o le presidene o le PTA ma le komiti a onga tūlanga lua i Manono Uta, o le sui fo i lea e whai masui o li ima whai pule, o le afio anga o Manono Uta i a inga i le tai nei, soi fua. Manono lo ua pe